TV Manijak, emisija za sve uzraste. Od subote 2. novembra svakog vikenda na prvom programu RTS-a od 20 časova. Premijerno serija Sablja. Godina je 2003. nakon ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića. Zemlja tone u haos. Proglašava se vanredno stanje. Danica, mlada novinarka, pokušava da istraži pozadinu atentata. Boris, policijski inspektor, polako otkriva propuste unutar istrage. Istovremeno razotkriva lanac korupcije koji vodi do zločina iz 90-ih. Mladi kriminalac Uroš sve dublje upliće u aktivnosti kriminalnog klana koji je izvršio atentat. Sve mu je teže da iz vrtloga u kom se nalazi izađe. Iz potrebe da dođu do istine, njih troje postaju žrtve sistema koji pokušavaju da razotkriju. Držeći se faktografije uz umetničku slobodu, kreatori serije Vladimir Tagić i Goran Stanković, poznati TV publice po seriji Jutro će promeniti sve, potrudili su se da daju presjek društvene političke situacije u zemlji od 90-ih do 2000-ih godina i dočaraju atmosferu neizvesnosti koja je vladala te 2003. godine u Srbiji. Uloge tumače Dragan Mićanović, Ljubomir Bandović, Milica Gojković, Lazar Tasić, Feđa Štukan, Jasna Đuričić, Zlatko Burić, Bojan Navojec, Miloš Timotivić, Sergej Trifunović i drugi. Kreatori serije su Vladimir Tagić i Goran Stanković, scenaristi Dejan Prcić, Marijana Olčevski, Maja Pelević, Vladimir Tagić i Goran Stanković, reditelji Goran Stanković i Vladimir Tagić.